apam dada anidaso no what they call brofo kasa mu a senior can also the Old Testament hope abusiafo na woche asan akọ apro abeto yembio memenda akwanhwefo Sabbath school na fechosemo empensempensemu na ye de ebro kote mu nyinara ye ne usua adusua soronko a yatuni din daachi anidaso owu ni sene yeri ewu ye ne wa ye adusua no ebebre na otwi mu no ye ne oba behwe adusua etoso enan ye twen ho abasisia beden na sa nipa wi asatumi abenya honam na wasabe nipa bi ya na owo home owo spirit no so pese odi boni wasase so a ohia honam na owu sorry ne ni da so bo shebi ntino me sorry ba me sorry a ensa nye sorry ekwa say ye nim say ye wodimafo bi ye de ho atwere ye me ho a ene owo ba ye nsuro. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yebesan amamwakwa ba bio na fenso yede enchi asronko adifri yenga jinkwapa Yesu Kristo nchen ede mamunyina yede masenso se de biorada moni ye ede sa adisua yi mabo gwafo no aye krado aye be di adisua pensempensemu ede bebro na ansana no ma yenkutie enwom emfri London Ghana memenda kwanhwefo emawa miensa bi o matu omudin atishwe from the 3Ds akwasem se Daniel Danisha anafe Danika yenkutie nyuma omode bre na afi omuwia meba beda mabegwafo na di wia na afi yede adisua no ede ahyehyeso. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like seas billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin
sinner the joy of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. O Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. 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 Yebeda the 3Ds ase enwuma omode di yen adisua no animo amayen yebehye yadisua na sese ne emidi kan kan ye mabegwafo no aye ekrado meda omhu ade ade akyeremo na fe yehwia yahwe yadisua etoso ennan a watunudin the Old Testament hope anase apam dada anidaso mamemfa aseda kesia na se aseda peace enikan emfa matwedi amponyame sanse wona na aboye ho ban na fe yedaso etinkon wasama na otwe akọ apro asan aba betwe na fe so mesade aseda sonko matre bi en Ghana sa kasa fidie yi omafa onyankopon asem dwumadie di ato mo so na yensama de bia ye cheche mu ha se tre bi en Ghana so fa na fe omode akowiase afa na nyina de amaye no kwasem ne se tre bi na meka omasemi omo yankronkron dwumadie a omafa TV adwumade ato mo so a omo de omo ye ne se ombebo nyankopon asem ho dawro enam se yankronkron adwumadie ntino enye de omo ye dia jisika sika omo nya ye menumienu mwa ye de bo omo no mutimi de apaja onyankopon asem menim ba bia wo hwe na se ba bia wo tie so wo mwa bia obetimi de abo atre bia na ye de omo number ebetu ye mfoni nani fa ofra obi beje wo so na afi woni na adi nkomo kakra bia obetimi de abo atre bia no won ani beso yanso ye bom pa sonko ade amao na me said that say last week for 2 weeks ni and yanso yeje ye ho ekoji mre kakra nipo otina mu ema me elder Kingsford duabo ama kwasem say obo adwuma pa ba bia da obia no me do ase se utimi etina mu ema adwumade ne eko kama onyankopon enhyira se wo ma ho kwan no onyankopon ede wo eye adwuma ene na me ba mabigwafo no so ene onyankopon adom me wo London Ghana First Elder eka me ho ha se Elder Japheth Obisi Amankwa elder ya mwakwa ba eje usuini ya na fe me botra elder me ko elder no na sifachim na eti mfimfin no elder ya mwakwa ba enche bia na elder free Ghana ebe ka yensa wo ha se elder ba ya no afa no butashe ena aja ye ne bo adwuma fa ye hwe omo a
almost this program we pioneers almost this program we basis so eda ye guru that program we no ye no okot oja ye honum ko ye they say nyankopo adom eda saba eda ye kwaba great eda say waba me botra na me call elder Dr. Alex Collins Alpha so eneti etwo no ha so de biarada ene elder so ena yes edumade eda ye kwaba na enye shone sade amen so for Bismarck mensa neno ma yenka twa na mensre eda Jafet na omo empire emaye nyame ma me empire hwede ampoye da wase akwenya wa maye se ehinta sema wo twose mu no yeso ye ne uma enche mesese hu konkran kasa babedi adesuanim ni anyame opese yete ase no mayemunti ase enye nhirama ye a yete hei ene yetiefo ne ahwefo nyina ewo Jesus Christ within munti amen amen. Great. Say additional ye twaso senior ye share ase no say ni nidi so no e na ye twaso na additional o ma hye no ama ye senior yesua yenye confused na ye beti ase ye enti o hwa ye share additional di kan na se ne ye hwe rebellion in the perfect universe onyankopon bo bibia na o ka say ye pepepe e na ye hu say na ne ye den e na bibia ye pepepe ade nye pepepe ebeka ho yehu sa adusua na fe yebehwe death in the sinful world kwan ye fa so owu nso fa no ho ebe wura yen abrabo mu ena yebehwe sayeti onipa nkasa no nature nase se nipa dua na nkasa no body na soul akra no ne ne wahe na spirit no ne ne wahe na honam no ne ne wahe onyankopon kase obehumi onipa mu no nipa be your crachas for eno no yeti asaten se no na last week yesu ehun adusu enti ye mpese ye besa akobe na this week no ye pese ye he Old Testament hope and I say any da so ewo apam dada no musanse eto da bia na nkrofo bebre say apam dada no mu anidaso anom no it was based on say time no nchecha na ekose okra wu a na onwu ye nto anidaso ne se mi wu a mi wu ye after all mekwa ko live oba bi sana na omudi addition ti ana na say sana chosam ka ana Abraham Job David no omunyina na gigi anom wo nyankopon mu no omugigi no ene omani da so no na ejinade benso na ejina nchechira na ekoso ho ana se de bible akase daachi bi no uwu a onyankopon besa aba benyane wo akọ enu na omugigi gina so ana se na se enu na omugigi gina so a asembi se aba ne se na okra wewu na bi okra yedina kochi fridge mu a wasai ebi okra yedin beto anhu nipa krobium ebi won so 100 million years na wogu ebede na sa nipa we asatimi abenya honam na wasabe nipa bium as sana trosam na ka dia enti sana wotwimu ye ba behwe sa owo na yewu na trosam ka se ye ni da so no ebe se ye ba be sore daachi bi do na tefo no sana no mo so mo gide yo mo ana se sana no mo gide yo mo dia na san na tie na fa adusua ben na ye nnen so ye betimi asua frum eno na sana otwimu nyina no ye pese ye pensem mo and the first of all ye hwe yan ka abosam no ewo Hebrew for engoma no etria ye dubaako yimu adu enson no ose gidie ntina woso Abraham hwe no odi Isaac kobo afore na nea oje boshe no de ne bakro no komaye osusu se onyankopon betumi anyane no afri awufu mu mpo ehon so na onyan biun akasa bebu mu amen and first of all yendi kan hwe Abraham de no sasem ya Paul tro koma Hebrew foi na sai no pese okire Abraham gidia na owo ene na didaso no na etisen Miriam Bismarck memory mo sene wadi kan akire adusua no wadi animo no kwata adusua nyina no kire yese ewuo ewo ho ema obia nanso owuo ba na enwie anidaso wo ho eno nti na otwe adusua ebehwe Old Testament for no se sa anidaso na wo ho se no omgidia na
ana yenua panyin Paul kyerɛ sɛ emra onyankopɔn efrɛ Abraham sɛ Abraham emfa ne ba baako pɛ Isaac enkoba afɔre no na Isaac ɛwɔ gidie wɔ nyame mu sɛ sempo saa afɔrebɔnum no so ɔhwere ne ba Isaac a sɛne onyankopɔn hyɛ bɔ emra nipa yɛ bɔne ɛwɔ Genesis 3 verse 15 sɛ wayɛ nhyehyɛ bi ato hɔ a ɔbɛsan gye nipa nkwa no na Abraham was a gidie no na ne gidie no enye se ebia gidie bia bia mystical way bia na but or patre se na eye physical way se o believe se so ne ba no po Isaac wu a ebedru da bi onyankopɔn be nyane Isaac obese hu ne biem enti hye mu kran se so wo ba enye ɛhɔ na asi anidaso ɛwɔ Medase elder. Ushe Adisiana or Kano say death, dying and hope. Yes. And say ya share definitely dying. And I feel quite a fast where my death and also if it is. That's right. Na Adisiana ma any kind of say Boshe by the Patriasin. I don't say when you go catch Adam then the say have dominion. Ye fa or the 2 million nyina share on sir. So what they say. Ena obonsam ko dada if ye fa ne kunukren ka ho say bisa so million nyina na eyoye. Ena bone bae. Na kwaya obonsam fa so e ko dada if no a play role kese ewa disuam yenu na atwa mu no. That's right. Sansa ne ka home ene honam mu asem. Obia na owo home owo spirit no. So pese odi boni wasase so a ohia honam no. Etina se honhom boni kura ebese be bibi asase so akohye nipa mu. Wa mana ye bayifo. Ana wakohye yinwese o maame wata. You need the spirit always need the flesh. That's right. Asana etimi active upon e wasase we say so. Enti obonsam na oni honam. Enti onya owo na owo flesh no. Yes. And okohye owo no. That's right. And otimi dada no. Yeah. No Yakobon say fine. Me so me of flesh. But me ni honam. Yes. Enti me so me ye den na ma say unyuma why say me ma no enu forever and ever. That's right. Ese me fa kwan bi so na beji won. Enti Yakobon ye na dwen say when ono so obefa honam ama yawo no. Enti obefa oba mu ema onya flesh no. Yes. Ema odi betra asase so. Yes. Ema ibo na senwem. Ema uwunya ne ye. That's right. And that is the resurrection that we're talking about. That's right. Enti ehɔ no ye uhwe Genesis chapter 3 verse 5 na. Yes. Nyankopɔ ka sɛ obema ya tia owuniti so no. That's right. Na je sɛ condemnation ya tia uti so a na wa pɛkyɛ. Ɛna sɛ ɔka sɛ obema ya bruzu onipa no. Ɛno na bruzu ne Nyankopɔn ba no enyaa ewo asenya so ene ne tibia mu nyina. That's right. Eti the core or we say the hallmark of the plan of salvation the resurrection of Jesus Christ. Enti obi a wa trust as so panya oje Onyankopon di no ewe ni daso whether say na Yesu aba na say Yesu mai enti na sabri Abraham enye gidie den e ka say ne ba no owukura na bebenya ne no. Great. And not to say that the old kind Abraham ti the old kind yase. What ase obi a wa basase so we super bia oje nyame di no et is ase mu yase. Exactly. Great. Me that say fire that. Me that say. Meaning say that Jeff for kakra de beka na me common him that is the Abraham and agidi for ye share Old Testament no so almost so many that so hope net say and I add that achimo perfectly me pese mesa by ye hu say no money that so ni nyina say okra no wu a ebesa akobọ bra wo ba bi entina elmo ye de omo ye no na nyo money that so no but omu de so ye owu sorry na ye Yesu Kristo be ye no ehun sunsanso yan so ebenya ho chafa ne enu ni omani da so minim say da wo kakra de enya sa de am komani and the woman is say ye de nyame ase say trimoposi ana ewe Abraham mu no Paul nyame fa Paul there na di kire yes because he anticipate Abraham na nkasa e ka de but nyame na Paul so e there na di kire yen na esinia
doctor I can say great me that's a pass mo achechi musa yes you move na ye hwe Abraham de ye be hwe Job de na ya hwe I think Isaiah so e kan bibisa na fi ya hwe Daniel so se no si express it sa ani da so no na fi ye de edition na aba na we ye hwe yenim Job na setena Job de fa to boni dia wa brepa wo wiase mu ono na like atwira nchem no to na bonsam asumo bi no akoka a chere say wa yi wiase wasama obi abekoka a remind no say ade na say na wo hu sa say because wunni mu e ya na ntan ye o obonsan mo minim the reason why obonsan ya ade na sa omafu ni hia omanipa kro no nhi o obemanipa kro nya anya ahode abeka chi Job say wafu ahye say na be hye no in fact he went through serious challenges yenim ba ye twa asema oka no Job 19:25-27 to 27 on so na ye nhwe sene ono so express ona ye nhwe de opese okire yen e wo ha say Job chapter 19 verse 25 no ka say for I know that my Redeemer lives and that he shall stand at the latter day upon the earth, and though after man's skin worms destroy the body, yet in my flesh shall I see God. Minim set midima fono achiase na emre dia wie no obegina na empo se me honam no emwa ase no na ye ebasa no metibia yimu no mehu onyankopon. In fact, if you are to paraphrase it, what they call ye nkasema idea Job de mayeni upon ben so and I say under what circumstances in a Job na or expect to say obi hunyame yo me da say me sha say fi near once again doc edika kind or my tia say owu sorry nyankopon bo sha o share Genesis 3:15 enu nti no owu sorry eni da so wo ho enu nti Abraham bra na Abraham ede Isaac ekoba for there no nimpa say owu sorry wo ho sa eni da so na bi na Job wo but Job hano ade ba ko a me hu o adesuen was Job ekopie tibia bi mu a ohun ni one ne etentam se nyame na eye se bonsam na eye bono na dwen mu no nyame na ede na efa ne owo mu no but at the same time no o se hu ni se na bra bon se de etie no ben owo it's because situation doesn't improve. Yes. Inti they try and say owo no be wo. And then the frustration of Job. Say my situation it doesn't improve. But one thing I know say simple hunamia I say ewu a that could be bese nyane me na ye nyane me a enye nyane ye keke wo. That's right. O se mehu me nyame no ti nyame a na Job de no ho ato no ho so na wasan ko pieti bia mu a it seems to him say sa nyame no ntumi mboa no. Yes. Na mum ne ha no ano ya na ye den no their Job where brother we can say he is resigned to the fact say mewu. Yeah. But miwua ensi wa that could be no owu sorry any da so bo she bi nti no me sorry but me sorry a ensa nye sorry ekwa ebe ye ni onyam hye isan se sa da no me hu sa nyame nanim anim Great. anu nti ne metintim agina akosi awie. Yes. We ni ani da so a ehye Job e ma no tumi gina ye even to the point say no hu owo face to face. Yes. Na nso ampa ba. Great. Oh say obi a osum nyame papa bia obi wo oni yankopon eka ne kra ho asem. Okay. Last week if I this na na eka baby okra no ko ne ade no you examples ye hwe Stephen tamwana ye sina bo no you see na bo sa obon pa microphone we no na o ka kire Awurade say onsem na
me ho meshe. Great. It also happened to Jesus Christ. Ono so wasenyu anso no ono so cancer. Enti Job na wa ben owo said the elder church me. No wa ben owo. Na Bible over start your kind Job chapter 1. Bible done it before say Job was a perfect man. That's right. A change bi no. Enti obi a we perfect na oni Yakobon entem eye kama no. Oni say death is not the final thing. Yes. Death doesn't have the final say in his life. Oni say the baby no no big no, he was even talking about the skin and April. Yes. Was me honamo problem honamo tete. Na so minim say me di mafuti ase. Sir. Na wan fan say ni di mafuti ase keke o. Ni di mafuti ti ase no be hu no. Yes. There's an issue of uprightness and so e wo lesson we. One say na enka na Job nye obi a oye upright. Yes. Ana say oni nyame eni sa apam na anka resurrection no ewo ho no anka mfa no ho ka oni hu bibia anka he doesn't have any part in the resurrection. Resurrection, the final, very final resurrection. I'm say I mean preempt the other weeks, you know, in addition, but final, the very final resurrection for every Christian. And no, wow, ye party, ube can be ana what I know. You be aware. That's right. Into ube trans senia Job no more trans no. Yes. Say we are upright. Ube who say resurrection time no. Eso. Job hu ye. Abraham odi na be comfort for dey no. Hu ye. Ye ko adehwanu mu a Elijah and Elisha ohun nyina realize ye. So enti obia na oni Yakobon tie bia no. Nyame fa suma da. Conference say there is something called resurrection. Yes. The last day I will be a part. It in a sangrofo when you nya sa gidi ewo erade mo no. Great. E ma ontimi pa when you can say won be ho erade. Yes. Yes. Many best mark me fa krankan dem penfo nyin akanyina no on say ade ba ko bi na bam say Job gidie no na ejina bibi so. Na Job owo gidie fi say no nim say ni dimafo etiase. Wa ho enti sa anidaso a ba ewo Genesis 3:15 no say anidaso no wo ho. Nanso so obenya homo chefa na se won so wo dimafo a wo twere no te say Job enya say ewo ho ma obia o enti me pese ye no very practical kwata edition e kire say enam se bone abawi asenti owo abeka nipa brabo ho. That's right. Ye tie motifo mutie nyina nim so obia wo ho a at least wo obia busuani bi e ben wa wo afanako ebi mpokra wutie misamre ebia oda wo yare mpaso you are facing death. Na die Job e ka kire ye ne say ye nim say ye wo dimafo bi ye de ho atwere ye me ho a ene wo ba ye nsuro. Enti the most important thing na pa ne say betima say nya say gidie mu chefa na say ye de ho twere nyame so na say wo beto ya enya de a ye besuro. Madam Wasepa, my dear, Mamma Hukwama, or Yankopon, Edimo, Juma, Abusiafo, Monso, Edamas, Wafidi, Edaso, Edam, me G. said Luciano, ye Fomu Abapa, ye share Dachin, and I say, and Nidaso, a pam, that Dynamo, ya share Abraham, and Nidasoa no war, and if you share Job, and so Nidasoa, na or war. Or John to Fono, so some, and David, and so, a war, Nensimbio can or some 49, in fact, or ka womwa omode omho edetwere omusika so eni omunim die so na afi omo nso a omode omho etwere onyankopon so won nyina omfa destination enfa na emphasis ababie pese ye hwe 49 eni verse 15 no waka asembi wo honomo say na oka no say but God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me. Sala. Ose na mekra de onyankopon beje no asamando nsem na obeje me. Se David kasa asem we a na antiase ben no pese yenya. Yeah, enti ojonto David nasamo kan ewo Psalm 49:15. Osha it said the Job and so kai
na ne nyina kwesi sɛ na wonim onyankopɔn a ɔde no ho ato no ho so sɛ wokan Psalm 73 and also was similar way the Psalm of Asaph na Psalm 49 and 73 nyinaa no ɛma some contrast the ɔdwontofoɔ no ka ne sɛ ewiase a yɛtie mu sɛ woyɛ sikani o woyɛ hiani o ɛnam sɛ bɔne aba wiase nti ebeduru baabi owuo bɛto sɛ ɔyɛ de bɔnyani o woyɛ obi a woyɛ teneneni nso a owuo bɛto nanso sɛ wobɛtim agyina aka sɛne ɔka wɔ verse 15 a na ɛnam sɛ wonim nyankopɔn nti deɛ yɛhyɛ mu kena ne sɛ bɔhyɛ a ɛwɔ Genesis 3:15 nokore sɛ yewu na yewu to nyankopɔn anase a ebeduru mre bi obenya ye na saa bɔhyɛ no ɛhɔ ma ɔmo a ɔmo de ɔmo ho ɛtwere onyankopɔn ho sa am sɛ obi aka grieve adamra ho asɛm a yɛn sorry ne and ho sɛm dɔso and it is something that is very powerful ɛfa obi akɔ ɛfa queen kɔ afa nipa kɛseɛ bebree because list no yehu ba bi timi ba atwere abako omu bi antimi ansɔre and it is enema entina David can rightly say the power of the grief. That's right. Enya arekitua keke because untimi nkoho emfa open sama dabi ube koho a na se obeba obi akoho a ono atimi aba ono betimi afrew na ni obetimi afrew amu aba no ono so agise odo ho bo no so a system of magnet. Yes. So say sa to me na ewo ni mo no se bi wo mu sa niema na image na yefitia de suana se no kan wa se body boy yen no odo enidaso papa ye ayemye gidie sa image na sa nyankopon no ye kan image se ye ka se image a se aso open image a enye ono ankasa no okay ni photo ana se ni a move from statue yes ana se bust bi ayaye ene ye ka se image but adekode na esi wona ese asopani no uhu abehu se asopani a yes obi nka nkyerɛ wo se asopani photo ni ana asopani ni eti saa no nyankopɔn ni image ne yen no se yehu yen a enema quality wo nyankopɔn mu na etimi efi adamram ba no ese ebi wo yemu sa enti se nyame spirit na odi ema yen odi efitiase odi ma yen no wo a wo de ewu bi akɔhwehwɛ because eno so na obegina e de aboni padin okay afre won afi adamram no so ni that's one na David wo enti David there enya sa hango an o kan bebre o kan Psalm 23 crowd the end no o kan o say and I will live I'll dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord yes forever and ever just we are say we so enti o kan ahodo bebre why was he saying that? Because he has the hope the Old Testament hope here can was he had it say Jesus Christ bi e wo ho a Nyankopɔn enam ni domo so e de ne bebo afode sa and ye wo nipa bi a cross na e wo mfimfin sese yo sa ye wo nipa bi a wo before the cross no hu ye and na ye wo bi a after the cross no hu obi a wo sa gidie we bi a sa cross no link no e fa ho bi a no one day nia okosan cross no so na ye kan no asem Genesis chapter 3 verse 15 no obebo bodin afre sa am obi a wo fa no ho no konso be fi aba no wanya chefa resurrection no sa amasa dia na je se ya tina Paul se ye Yesu Kristo e ba enu obewu ye no na wan sorry a anka ye ni nipa mu nyina mo brofo sa anka osumo a yesumo se Kristo fo nka fa so bi ni so the resurrection no a ye wu sorry no enu na ye ni daso ma even Adam e be si ye so talk that's it ebiom you contrast no wa ha 46 no abonefo ene atenefo sa na dog hinti bibi minim se ya peke ya o se kise nyame na etumi gye nipa afi ogwamu but God when we say David can say oh esikafo mo bibia behwere atenefo so bewu but nyame na betumi agye me fi wu
nia abusuafo adesua no megidi se pese menu mienu sua ne se so wo nyame a owo na ba no obetumi awudie ba nyame bejew na eno ne nia ehye saa ye tetefo no a be fa na pam dada afo no enkuran emomutumi gina de omugina ye nyina no yes na saa na o say tumi hye menu mienu so nkuran say whatever it is but God because owuo no adakamunamu na say grave no it is a prison yes bars no bia ntumi break it through it ti se twedi ampope say ye de ho bono a owuo fa yen se den kura na nyame Psalm 49 verse 15 or say but God ebe break it through the prison bars of the grave no worry redeem yen na yen so no yen na akotena da ensada nti mo yen fa ya hontwiri mo nyame mom na e ne owo nwura yen se ye nyame a ye wonkunimdie. Great. Madam Wasepa say my digest David DNB fine. Send elder na can David made those statements several. We share Psalm 71 and so verse 20 and so David is making almost the same statement. Say Onyankopon will bring him up again from the depth of the earth, which is the same statement wa echo throughout nanyum to ni nyina at least say nanyum to be or manipa that kind of assurance no say mo church no yes so ye ko yanimu Isaiah nso eka asembi ewo Isaiah chapter 26 14 no na fe 19 no yanhwe sene Isaiah kanasem ewo hodomo na fe yemfa ntoto ho ne nhwe de Isaiah nso epese echre in terms of topic ya ye discuss ewo hase no Isaiah chapter 26:14 no or say they are dead they shall not live they are diseased they shall not rise therefore hast thou visited and destroyed them and made all their memory to perish. Wewu na warrant nase. Nsamanfo ne won warrant sorry biun. Enunti na obetwe won aso say won na wama won nkae nyina ayera. This is what Isaiah is saying over here. Sasem we so Malachi chapter 4 verse 1 and also can you perceive a contrast this and some mienu we say or say the Lord Almighty says the day is coming when all proud and evil people will burn like straw. On that day they will burn up and there will be nothing left of them. Say emrebi ba se ne onyankopon kano wona wo amaso nyina no wobehye won na wobehye kura na won humom biun sana Malaka ka yemfa ntoto de Isaiah nso no 26:14 no ediebe na yehunu wase no anase sen na ye ka sansem we agum akere ase yo ni ada se as Isaiah so as sebio o David adwene bi ono so that comparison. That's right. Awudifo ne atenefo na no kura wo mu se ye wiase ne ni ekuomienu se wo tena se amanyame ana se wo tena se ma bone nti ya na adwene ye binum se media o ai me fa infinifini na ho dada o either say we have manyame no middle line there's no middle line na se obeti Isaiah 26:14 asia verses 10 and 11 no Isaiah say mre eka awudifo no say the wa brabo eni no wasetenate to do verse 14 no say wo bewu na won tenase wo si wo bewu na won sori bio na ebeye wa ketua afi usan ko the same 26 no from verse 5 enkosi verse 9 no Isaiah ka atenefo ehu asem afi do verse 16 waka bonefo na wie no do 19 no o say na hwe mwawufo benyane na wonyane a wode wo honam na benyane na so wonyane mpo a wo beto nwom
na wayɛ foforɔ te sɛ ahaban a nsuo agu so sa nti Isaiah so no was any dasoɔ no sɛ owuo bɛba deɛ but owuo mu no there's a distinction adbɔneɛfoɔ ewuo ɛnte sɛ atenefoɔ ewuo that's right na dɔko kan edi kan sɛ ɔtee ne bi a ɔwu biara ne mmerɛ no owu ewu a ne nkɔmɔ ne nyame di ne different nti Isaiah esi so pii wɔ ha sɛ ɔtee ne ewu a ɔwɔ ni dasoɔ beyond owu na ɔwu no that's right na it's interesting sɛ ɔse wo nyane a wɔde anyum to na awusi bɔ na wɔde nyane na wɔn honam it is said Paul it's like go to 1 Corinthians 15 ɔse wɔn sorry a wɔbɛyɛ sɛ ahaban a the dew and opabosio egusuo that's right which means that even Isaiah time no ɔte ase sɛ owu sorry ne ba yɛn nyane with this body you be nyane with bodies a nyame asesa no a beautiful hope a guide ye mpanimfo we no na hye won kran na me no mienu so no ɔse ɛte ase sɛ our dead and I say yankasa no even if we die we shall live that's right so we be so we wo Yesu mu a bɔhyɛ sɛm na ɛnɛ sɛ your dead shall live okay I'm say I dey manage said the also team tradition we say of Job no for Abraham no for David on nyina on kan on experience that's right individual experiences that's right but here Isaiah or you be a qualify na bam that's right on will be qualify for resurrection and I say who sorry no account or the obia bam baby a who kind Bible na uti who begin say oh any David can say on one sorry Isaiah me tia say o ha say obi a wodo hu ma nyame no wo be sorry na on sorry no so on so ai eno so no ka on ho asem on so no on be twere won so on be gi won yaw nti o kyerkyerem nipa mienu na the plan of salvation no you ma and I like how Elder put it say there's no middle line yes obia o baby a obuba ko gina eti o kyerɛ mu pepepepe say on wa enya chefa o sorry mu no on abrabo say at the end of the day never ye na all broaden resurrection nipa on ebenya mu chefa nyina and I think eno na ma ade no ye ani jesem say ebia na ya momidi o bible ebia na ya anka but Isaiah kan wa ha say yenya ya kasa no so nyina so ye ka we are part of the resurrection say the home nyame a medasi because say na medasi say wa twen ya adwene asisi because we David ne wo mo edi kanka nyina wo nyina ka wo individual and one we abaka say na say David na ono ade we come no o se obeso na me so but Isaiah man broader perspective was say enye ye nyina wo beji ne di nkwa na wo gi sa abɔhye ne tuma wo nso wu a obeso medasi fa say wa ye ne safi yenhwe Daniel nso sene Daniel nso eka ne de yenhwe Daniel chapter 12 1 2 no and if possible so ebehwe 13 because say so far no ye hu say sa owusori ya kan enye New Testament nko a na eka ho asem in fact Old Testament no mu nyina na adikanfo no nyina wo sagidie no ewo na sani da so no ewo yenhwe Daniel chapter 12 verse 1 no and 2 no or say and at the time shall Michael stand up the great prince which standeth for the children of the people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time, and at the same time the people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. 2 no say, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Nedi says na one obet da fam dotie mu numu bebre benyane ebinum beko da enkomu na ebinum akọ ahoro de ne da ehia minya sure say metimi aka amen wa ha because me hu se ne me nka amen wa ha we yenhwe Daniel nso se ne oka the resurrection no ho asem especially 2 no se ne osi ka no eno se ye be kyere mu esen
Yeah. And you see, I hear Daniel, I won't say Daniel, so the same two groups now all can. Na Nina Nijina, Sanya, baby, you align yourself with Ansana Woo. And you are better, baby, I'll be called. Now, for me, no, now, this year, dear mamma, and Japan, say, yes, I got a decision now, I say, dear Dickai, dear Tossumi, no, dear Tossumi and Sano. Nina Ejina, Quaya bonnet by, and the woo by. And in Kausha, and I say, I have a woodium coa. But a fina and cransha semno, I shall say, eba. And then cransha semno, and yes, a beer back open air cone. Onia Paul Eka, dear, na Abraham Ejidi. And also, was a Yasa shed dear Job, so na Job, so AGD. Ya shed David and son of Psalms be bria, what Chirimu say, or Jessa Bosha Sam say, see Wuto a radena seer. A bedroom may be a radibow, Bessay Yanni beam. And as some read Daniel so Ebeka home. Nanina cha ecosi. Say ye tenase abrabopa ama urade say be ya sa boshensem no say ye wuto na nasim po a enam say dusuana kire say boni aba enam say boni aba ntie de ewu na aba nanso that is not the end. There's still hope. Na sa ni da so no e wo homa omo a omde omho twere urade so say ye mpese ye beka group na ye benyane omoni asan ku omomo biem na mom ye pese ye kan group a ye benyane ye ne awurade akotena ase afebo a na ese ye hyase na ye de ho twere awurade yo medase o hwe eyin na ya wada na addition na o diba no o can say sleep in the dust yes I guess say what da wo in footmen and I said o tie na ye di ball wo no e ho asem na wo ka say na Emre bebre no Bible no ko to say John chapter 11 be na Yesu kunya ne Lazarus wasem na odina ejina ho ma wuwo ana so odi wuwo jina ho ma ena baby bebre Acts chapter 7 and so sa baby bebre Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 15 or the oso won ade da no ni nyina ye won ewu ho asem no ka na on ade da wo baby a yeyi won free sa adesua di campa yesua kota we mo o camp say the bo nipa no o say yi nipa no fi doti mo enti e ho no wako on wako akohome on wakoda so to speak enti ehfa ne be fere on wafi na hwan ne beli di sa on slot no enti say o kan Isaiah chapter 53 e be kan ye kan ho a e ho na Daniel edi ejina so kan na sem say Michael obofu penino on the baby lead is on slot no. That's right. Why Michael? Because ono and our facility be no. That's right. Ono na o qualify, ono na o say experience no. Ono no betimi afrel say bra. Because say young can say o oti bruchiri. Na say u kodu Ghana. Na obi a on ko tena bruchiri da. Na ono so ono ma ko pie mu. Na mu mi nyina ka say mudi obi be kwa bruchira hwan ye be di na ji ye be juwadi o ye be juwadi ha wa akwa bruchira se o se ya wa betra bruchira se ye be juwadi mo so edi se on kwa bruchira da untimi ko bo ho so se o se o obi kwa e bi kura obetimi di bakuna ko enso uni evidence. That's right. But Michael obofu penin no ha or Jesus Christ so to speak no ono na wa fati bien wa ko sa experience no wa kwasamando enti ka se ne wadi akanche no ka so bedi konkonta ye ni na chin because ni na kala e ba ko. That's right. Enti o ka se Yesu Kristo ka che o se odo be ko 7 no doubt. That's right. Enti na Daniel sheda e kan ho asem bebre o Daniel chapter na enso wara Adan e kan ya de na yehu eni se ansana sa Mike baba ye sa nyama we nyina no enyema ehu bebre o wi ase beba o se emna emu odin beba enti he was talking about enyema na e wo Matthew chapter 24 na yenhwe ya sitremu ne say is this what we are experiencing yemu bebre betimi aka say ane akoni akosem ene enyema hodoa ya de political trauma issues are ekoso turbulence ekoso mama mu ni wi asefa na yare hodoa yentibi da eba nyina ene na Daniel kan wasem o se enu pe enu si pe ena Michael baba benyane nkrofo a odi on beko on resurrection the final
resurrection no ebe take place. That's it. Me that's it. That's it. I think say Eda what chichi mu pa ma many aje. Adisua no ne pompon so na ye drink no ma men sha se free Eda Jafeto one final thing that opese waka efa adisua we ho editu chief fofo. Yo me that's me nia nyama me no. Adisua we ama ye hu say trosem we no untumi mfa efa pe. Anu nti no enchechire wo se apam dada na twem no enya no kure cause ne ye hu se ye ka owu sorry a na shasa na se ni foundation pa na eno ni Old Testament. That's right. Ina de santo so mienu no se eni da so ho ma obia odi ho amanya akopon owu beba de but enye owu na the final word. That's right. Yeah. Ye de ho amanya akopon a ye beye nyame be nyane ye bio nyane ye kura enye nyane ye keke Isaiah say obema ye honam foforo obeye ye foforo na de anije bebre Great. Ti moma ye nya ahotoso o nyame mu. Yo me that's it pa ma me ko dog on so Odofo kwata mu adisua nyina de yede ma one se bone aba wiase na nam bone nti owuo aba enti de oyaw ene amane bebre aba nanso onyankopɔn de anidaso amaye se obesa aba na obes so wu mpo a na wu to na na ase a obenya ho enti anidaso nsɛm wo ho se yede ho to onyankopɔn so a sempo yewu a ose obenya ye yo me that's it pa dog say abusian for yedi sua no be etwere ha sei ebia na wadwen eye wontanta se ne yedi kan aka no na obi a wawu be ye mfinhia na honam nyina apro na de be obesantimi na wasore ampa wabisa ho se na home no ehun ba bi efiri ba ya wo be ye okrati asefo se sa nipa no otumi se otumi frɛ home free baby na timi be hye nipam na yo krasa asefo asa nipa na wu na process den a obesa timi amo waba nkom sa ni da so no na Old Testament mpinifo no edikan for sa ni da so no na nomo sa ni da so na chosam de mai sa ni da so na wo ye Kristo ni a ewo se wonya onyankopon enhira mo se mode mofidie ede ato London Ghana Menda Kwanjo for Sabbath School na fe chosam empensem next week ye de adisua etoso enum no na ye de beto am so eno nso de pa ye fa se na adisua na si kono wo kase obeyi hu afiri ba kumu a wanhwa wonte adisua na se enti sane ye ne wa ye sa adisua yi sana next week no wa ma ya ntoa so a wonte we na se because next week no say resurrection before the cross resurrection before the cross womu a omuwuye no mo sorry ye ansa na Yesu Kristo krampo ebi wu asore ebia na wonyanya hompopo ye bia wo chosemu next week na de no bro onyankopon enhya munya ebekate ne mama Dr. Nana Sifa ono abompaye anaye Omaye wompaye yakronkwe da wase wo boshe wo sorry ho empa bo ne se bo ani nyina nya chefa wo mu Kristo Yesu ni amen. Amen.